Bro, kenapa pakai ni Ini sebagai bukti. You polis ah? You polis ah? Jangan cakap lah, diam-diam lah. Diam-diam ah. Kenapa you rakam saya ah? You tak boleh rakam-rakam ah. You kenapa rakam saya punya? Apa? Abang janji abang delete. Oi, banyak lawa ah. Tapi lawa lagi ini motor ah. Ini motor mesti lawa lah. Ini motor you ah? Motor I lah. You I mau jual. You mau jual? Ya, I mau jual. You jangan main-main ah. You jual-jual you diam sikit ah. I semua owner lah. You owner ah? I owner. You owner. Berapa harga kalau you mau jual? Ini harga murah je, murah je. Jangan ni lah. I jual motor semua murah lah. Oh, I tahu you. I tahu. You kalau jual motor I berapa biji ambil dengan you sudah kan? You takut you lupa. Ini model apa pula kali ni you bawa? Ini I bawa BMW R1250 Rally ah? Ini rally ah. Rally. Sorry lah, banyak sangat motor lupa. Model apa? HP. HP. Model apa? Ini rally. Rally ah. Rally. Okey, apa special kali ni ah kalau I beli yang ni? Pula. Ini special lah. You beli lah, you boleh bawa balik I sekali. Foto lah, you beli lah, I bagi you satu box kiri, satu box kanan. Free. Free ah? Free. You janji ah? Janji Confirm. Confirm free ah? Confirm. Lepas tu I bagi itu insurans I bagi road tax pun I bagi sekali. Lagi. Lagi I bagi petrol. Oh, you bagi petrol sekali ah? Ini paling penting I bagi you. Apa you bagi penting? Tengok sini. Ini surprise dia. Kunci. Tapi mau dengar bunyi. Mau dengar bunyi? I biasa kalau mau beli mesti I mau dengar bunyinya. Banyak songnya. Sebab I kalau dengar bunyi pun I boleh tahu ini motor dia SPM berapa. Berapa A punya? Oh, okey. Bunyi sedap. Tapi ini you bagi sekali frame putih ah? Semua I bagi free semua. Yuk. Apa dah you ambil saja. Okey. Hari ni esok I kerja. Lusa I datang ah. Lusa datang. Okey. Janji ah. Janji. Kita datang. You tak ada I cari rumah you. Tapi you kasih murah-murah sikit ah. Rumah you ada 3 biji motor kan. Datang I ambil You kasih murah-murah you janji ah. Janji ah. Okey, alright.